Usumbut Menteri Rambak Kejela ubak pres tun song ulo ong ba ka sarkar jela kala pen kre ban pha snano ya ka jingking yam ka bathamai bat ya mentahi kidang ap ban yo ya ka detail project report lani ka DPR na ka consultancy ban yo penya nyo sakmat ya ka kam ubak pres tun ulo ong ba ka sarkar kala IT haki consultant na ka bentaban kmi bnia ban te ka jingking ka bathamai ka badan harum jo ka jingking dam bat mentau dang sena ya ka design bat DPR bat hadin kan ye on sakhat ya ka tanda ban pha sna no ya ka jingking ka bathamai uba prestun ulong ba menshwa kladat ban itu ya ka jaka ban te ya ka jingking thamai na ka benta ka badan ka jaka kingling ju kipai handrai ka Geological Survey of India kam shimla a ya ka no objection certificate namar la dale ya ka blasting kala ban kta ya ka jingking dam ka baladon lepa ubak prestun ulong ba kipat ba kimdei banting ban ya leng ba ka jingking dam namar ka sarkar klabu e ka jing mana bat jing pahra bat wat ka MECL ru ka khmi bnia ya kani ka jaka 24/7 kila don lepa ki enforcement jongka transport nalor ki pulit ki enforcement jongka transport ki don 24/7 kam menit bagi don ke maka tendensi kelomba kini ya illegal dulu dengan orang pi kim ju ya tiak kun yoden dengan tip akan nanti kita ki pajak ki complain kena la don ko complain ngai ka ha kin ai in writing bengin suku mal ko mo pi ngila dispute kerpang ar angut ki enforcement por menit haduk mestep lakin monitor ya kan ka restriction ya kan ka wi anti import Kementah bede buat kena kejingking tu nomor pemerintah kalau ada mi untuk report bah kadon pering kejima bakal bakan kolaps. Kalau pengin tweet nanti bakal sarkar kan identify no ka cakap ke bertemai ban snai ka kejingking ke bertemai. Ai mi kata ni ngatai la itu kan kalau pemerintah la engage consultant la identify kategori kejingking downstream satu support dengan tu kejingking hak pemerintah undang snai ke design usnai ke DPR dihadin jong ta deh kamu ni saya kotenda nak komentaran iyo alternative bridge keluar bala start ngopor kan simnya ka syong menta sau konsultan mo pi namar of link la engage DU haban later study nama ka soil test don kam nata ya ngi habio ru ka geological survey of India NOC ka bakir kin hapek la ka biang na kambiang ando long kita ki ka bampor hai tai menta dan hadin to ka ki sesna ya ka decide ya ka diklat but kita submit pada support department juga nak tak insah le MP mensuang sangi identify kadang-kadang hai jaka itu ba bukun kamu sipai kenal ko buting itu jaka tingi laya hak survey ladep survey na sidong dia nangi pani ka virus na po ka geological survey dia kim ai ka no si kyong ba mlong kade mala ringi le ka blasting na ta ka vibration kalaban ka affect ya ka existing bridge dia ultimately mentangi don na sa tipo tingin pek kai ka ba kai pada report na ka geological survey dia la ka ai clearance ka bot ila stick yang ta daman mentangi la ada pa ila jikot yaki kota slash Hakabede baga jingyo ayat jingki trokit mar palat pot kamtam ki trokit doyong naka jingking dam ubak prestun ulo ong ba baro arpusau kunta ki enforcement jokot na transport bat ki pulit ki ap hakani ke jaka ban kemi bnia baki trok kenam kit palat pot bat la ong ru bakan bahasibo ni ki pat ba bakin ujor dak ba ada ke jingtho ulo ong ba lapha apa hara khnang hakani ke jingking ban penti kena baki trok kit mar kim dei ban kit palat ya ka arpotan bat la dal dan kinu ki trok ki bayo yat da ka baket palat put komta on le da ka bating ya ki ba apa hara ha ka jingking dam ba piong mene ba ki enforcement ki don be ang pia adu kan no pila men kenapa begini ki enforcement kin check iki kali ki ba ket palat put pat iya kan ni ndai tang enforcement nak kalian kan transport ndai nak kalian pulit dulu iya don lah bat i pentingna bakalong ba kin don kenang kiru ban pentingna baka ka tu order ka ban ka disruption kala ai ba kim dei ban cross ya ka apoton kata kadika intention ini bat ngamtip la don kanu ka beyond that tingla ban sim action ni gitu ki officers ke tingla dipu kibrio ki pat ba amta ki ting ki sier ba ka message man nakaliang jongpi balai kinting ya ka kinting hiting speed mata kai ang sa yam tai ngopi technically kadang biang na daw ngi ong ba kan namar pingin patip haduk lanung indep yang ni ka alternative dan dai yam tai kai restriction ke bunyi ai na kalian sarkar kelong batang 8 metric ton
But di negara dauro mengibu hakapuan menmit kaptame ike enforcement armut banang ka habat ki police force bagin check ba indai manu ban cross ya kanika arpotong de negara dauro mo phi kim dai batti masmi ke mata ki dai bania kamayayi namar ka sarkar ka technical team jongi kadon na tanah kalian ke misi alur custody kini ke ko namar pila da ka dukut ke jingking plus tu kamun ngi kalai ladu de ko mo phi ya kani kim dai banun ke jingking smi namar ngi na kalian ka technical team kadon ka assess na dong sedong de negara dauro mo phi hadin mengiyo agar recommendation na technical team ka baong ba la ko mo ngin dai ban cross ya kanika we arpo matric. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.